Mawkyrwat Civil Hospital successfully performed a major surgery on a 25-year-old man who had a fish bone lodged in his throat. Under the supervision of Dr. Daniel Suting, the procedure was completed successfully, allowing the patient to recover without complications. Dr. Suting emphasized the hospital's growing capabilities and urged the community to seek treatment locally. Pun nampak emergency kita orang kadang mengangkat kes. Dan ni sak nak tak masak apa ni selek endoskopi. Bila endoskopi tinggi salap dia tahu sien dokah hamil tanggut mat pada tamu usakut yang tu. Teman saya bila endoskopi tinggi berhentiar tinggi ni batai itu numpang ni sarak bagi kisah jemput kan telah rasa jemput pada ni sai kita ni dawai punya tiap mah ki general anesthesia tinggi selek pada kita pergi kuat kita rigid esophagoskop lana rigid endoskop tidak tu pada ni sampai tu ni saya tu dia kan itu siap dokah tu dia siap tu siang klik dokah